Aumberene gĩcigo kĩa Bore ikwari na wingi bwa ntiri chietumika yo kamati bwa mirigo na inya gĩkĩonanĩle gĩotonga amwe na bontiri chiambĩrĩrĩtie kũnyia kumane nacio kwithira cio watine bwa kwithira kĩthĩnjwa nontu bwa nyama ciacio kana inya mĩũta yayo kwĩrĩkana kwithira yetuma antu bakethira bakiana kana inya kwithira bakinyia miaka. Mwandiki wetu wa Ndeto Dorcas Karia na thiatirĩte rono na kwĩ muno na kĩgĩchunjĩ kĩa bithatu na kĩa muthia kĩa riboti ya mwanya kuthilekera kwa ntiri cia Bore. Rwangi rwa ADS niyo Anglican Development Services Mount Kenya East ni rwangi ruri no bici cia Meru gutetheria kuonia arimi bata ya ntigiri nkairi tigere bakiuga kinya kuri no thinji bwacio arimi kinya bongwa ni bagutatirite nyomo iji nontu kinya riria rajua ititungatagwa kithinge yotuma namba ya ntiri itekina mani ati kwina mantu maingi ya changamoto nyingi ciukurukira. Changamoto mbere ri wamba bontiri kwamba bontiri wambi kuripoto ati kwina ntiri soka matononto bwa kuthinjwa siwe kwa naito kwimenya thirikari ne rungamiri mantu akuthinja but still kwina process kwina mantu ya wete mbere akithinja ntiri kintu kabile kyotuma namba ntiri wete kina manthi iwase treatment kwamba utiri mathira murimi ena ntiri yawe kinyeke akwajwa ati ukasia ati miyukaria atua mapema yontaura ng'ombe kana mburi yukairwa atua mapema ndio omba kuona murimi ena ntiri yawe yomba kuria maybe for 2 weeks. Siruri rwangiro gutetera ntigiri ni bagukinya kinya macukuru ne mwanya kuritana ana banyi bata ya nyomo iji iria ikuritie baingi na muno ntere chanari gicigo kya Bore. Organization ya IDS ikuhakikisha itukuritana arimi ba umuhimu wa ntiri umuhimu wa simenyera na kuinya kintu twina kitawa DCC ni aratu itakiri altabashukuru yasi na community wenye wako na punda to atumira alitoba ubo itakulitana community. DCC manisha donkey care clubs tira tumba itashukuru na itukaritana nabo umuhimu wa ntigiri itoba tumira beta kulitana asiaribo ntigiri egitejana gerwa na mbeo mbithi kwithirwa bakinaga gutina twanya twangugi ni bagutarwa wikira muno nyomo iji yabata iria yumba kubandika keyuthi bakwa kuthina ngwe no ikuringana na ura bayukite ntiri iri no ntoke community thai na mukarira yoyo iku tabira siku thai bomba kona ntiri kona kai nyumo ereza mani ne urombe kyo kompya yuthi nyingi alitangwe na ntiri yetire kibikibiki but actually kirutere na rwetu kwena kintu kiwetwa cut ni mukokoteni ya ntiri itogwetu improve tona kethana no tubwikie tayuthi wa mauriana kende there is for the youth at least the active ke youth kenda baibwa te ubanosia na inya gikeno kya muteteri wa nyomo iji abata na muno rwangi rwa ADS ni kuonokia riria iragwatikana chi na ni bethagirwa kinya bari na gituo kya mwanya kiria bekaga irire yiwa ni kende ne bakathingata kwena tigiri twawatite sita side ya Embu site kamati na lori na itombere ku rescue urato thitha sito awatantiri ontoira kwisito na siombili toni yani afya yote mzuri kwena mali tosieda sia naivasha kweta wa KSPCA inoto ina holding yard tukasentira tokona isi na weakness maybe sina maroda excess kana kasiuri muno to yatu asikene au kintira tombere ku rescue sita side ya Embu ta siojere na community baba la meka bakiwa ntiri sio isiurite actually bombera ku identify na turabacokeria rugono rwetu ruturitene baita ya ntigiri gwe urina yaku memenyere no thikire mugambo jwayo no ntigiri ne bati kuthikirwa ne kamenyerwa. So nayo twaromba thirikari yuke package je ntigiri mekire ndene ya program ya thirikari nikendera betha bena vaccinations batu tiritera ntigiri chetu muno kwitha kwina levies bati gukurukira partners bo batutethairie so rabete ya kuro ng'ombe na guchi ntegwa baetetie kintu gigwetwa ntigiri ni tukoromba gi county ya Meru thuru ngavana wetu Mutuma
ekire that program ya bangi ura barambirie gwikira tutigae mono gucwaga afadhili baba pejo tutetheria na resources iria igutumika muno iria thachumenia na tubantigire giki ni gicunje kia bithatu na kia muthia kia rugono ruru rwa mwanya ureterine ni Dorcas Wakaria.